Ja sam Snežana Pejović, arhivista sam već 40 godina u Istorijskom arhivu Kotor, u prvoosnovanom arhivu, modernoj arhivskoj instituciji u Crnoj Gori, sa vrlo vrijednom arhivskom građom i kulturnim blagom koje datira od početka 14. vijeka. Imam zadovoljstvo da u svojoj dugoj karijeri sam jedno kratko vrijeme sarađivala i sa gospodinom Zdravkom Velimirovićem. Prvi taj neki oblik saradnje, iako sam ja bila i od tada gotovo početnik arhivista, bio je u bitnom trenutku i za istorijski arhiv, kada u periodu nakon zemljotresa, kada je i gospodin Zdravko boravio u Kotoru, istraživao i arhivski i ostali materijal i pravio svoje filmove, između ostalih taj film Kako sačuvati grad. Na tom istom zadatku smo bili i mi arhivisti koji smo se trudili da sačuvamo arhivsku građu koja se nalazila u ruševinama, da je prebacimo u arhiv i istovremeno, zahvaljujući i UNESCO-u i razumijevanju Kotorske opštine, mi smo dobili zgradu u kojoj upravo snimamo ovaj prilog i tada, dok nas je gospodin Zdravko pravio taj svoj prilog Kako sačuvati grad, mi smo u stvari radili vrlo aktivno na sređivanju arhivske građe i odvajanju fondova i tom čitavom preseljenju. To je bilo 1986. godine. Imali smo priliku ponovo da sarađujemo, naime 90. godina, tačnije negdje nakon 95. pa do 97. godine, Kotor je organizovao predstavljanje kulturnog blaga u Beogradu. To je bilo prvo u kancelarijama Tanjuga, jedna izložba gdje je uz bogatu kolekciju starih gravira pokojnog gospodina Đorđa Radivovića i gospodin Zdravko Velimirović izložio svoje autorske radove, svoje fotografije. Osim tih nekakvih službenih kontakata, imam zadovoljstvo da kažem da je gospodin Zdravko Velimirović bio i prijatelj moga oca i često su tu špartali rivom zajedno, ja tako znam neke detalje, ali to prijateljstvo u stvari seže mnogo dublje, mnogo u ranijim godinama. Naime, majka gospodina Zdravka Velimirovića, Zagorka, je bila najbolja prijateljica i školska drugarica moje rano preminule babe Jelene Jovović. One imaju i zajedničke fotografije iz tog perioda i zajedničke priče o kojima moja mama nije znala jer je imala svega 5 godina kad joj je majka umrla. Međutim, dolaskom u Kotor nakon maturiranja imala je susret kad je gospođa Zagorka nju prepoznala i pitala: da li si ti, kćerka moje omiljene Jeke, moje dobre prijateljice. Tada smo naravno obnovili to prijateljstvo, čak i ja koja sam bila mala. Išli smo u kuću preko puta Palate Pima, gdje je u stvari ta Palac Buća, i onako kao kroz maglu sjećam se i tog stana. Gdje su Luka i Zagorka živjeli. Da, gdje su Luka i Zagorka živjeli. I često smo išli tamo, naravno svih tih priča se ne sjećam, moja mama je još živa, ona mi je tako neke detalje se ona sjeća i prenijela, ali sad u ovom trenutku ne mogu reći više. Međutim, ono što je još značajno da pomenem za nekakve naše te relacije je da je i otac Luka Velimirović kasnije je bio, čak kad se obnovila 8-godišnja osnovna škola, direktor te škole. On je učiteljsku završavao u Beogradu zajedno sa mojim djedom, kasnije defektologom Milisamom Došljakom, i sjedjeli su zajedno u klupi. I to su nekakve divne uspomene, sjećanje na neko lijepo vrijeme
divnih prijateljstava koja se protezala i čak sam ja tokom vremena postala dio tih prijateljskih, porodičnih pa i službenih nekakvih priča. Što se tiče opusa gospodina Zdravka Velimirovića, ja kao arhivista zaista smatram da sve to što posjedujemo i taj značajni doprinos gradu je u stvari i promocija grada i njegove kulturne baštine, ali sam njegov stvaralački opus je postao dio te kulturne baštine Kotora koja je zaista značajna. Zato smatram da treba nekako Kotor na nekakav način da se oduži, a da istovremeno prepozna i neki svoj interes za jednu potpunu valorizaciju tog opusa, odnosno te vrste kulturne baštine. Predložila bih kao arhivista da bi najbolje bilo da se otvori jedan prostor, da li u okviru opštinskih muzeja ili na bilo koji drugi način, i bit ću vrlo voljna kao stručnjak da pomognem u tome, da to bude jedna ili memorijalna soba ili jedan prostor u kome bi se moglo vidjeti ono sve što je stvarao gospodin Zdravko Velimirović, dio možda njegove dokumentacije, njegovih radova, objavljenih štampanih video, dokumentacije, filmova i tako dalje, i smatram da bi to bili izvanredni komplementarni izvori uz naš sav drugi materijal, biblioteke, arhive koje posjedujemo u Kotoru, da se izučava dublje ova kulturna baština. Kao dijete, naravno, dolazila sam sa svojom mamom i prabakom kod tete Zagorke ili gospođe Zagorke, znači u njihov stan koji je bio preko puta Palate Pima, odnosno u tom kompleksu stare kotorske porodice Buća. Ja se ne mogu sjetiti detalja iz stana, niti razgovora, jer sam bila veoma mala, ali sjećam se i sestre gospodina Zdravka Velimirovića, koja je bila ljekar, i Vesne, udate Filipović, i naravno slabo se sjećam gospođe Zagorke i profesora Luke Velimirovića, ali ono što znam kroz arhivsku građu, da ga nalazim u dokumentima, da je od 1947. godine počela njegova profesorska karijera u Kotoru, predavao u 8-godišnjoj školi, bio direktor i bio u gimnaziji, i profesor i rukovodilac, i to je ono što naša dokumenta govore o njemu. Evo nekoliko rečenica o Istorijskom arhivu Kotor. Naravno, zbog značaja arhivske građe, koja je praktično kulturno dobro države Crne Gore, a ima i širi međunarodni značaj, odlukom tadašnje vlasti u Narodnoj Republici Crnoj Gori je osnovan Istorijski arhiv u Kotoru, odnosno Državni arhiv u Kotoru, i to je prva moderna arhivska institucija osnovana u Crnoj Gori. To su praktično te začeci moderne arhivistike, imaju svoj početak u Kotoru. To nije čudno, jer mi, nažalost, nemamo na nivou Crne Gore taj precizni registar pokretnog spomeničnog blaga, iako se to u više navrata kretalo u takav projekat i treba da postoji. Imamo podatke da nekih 60% pokretnog spomeničnog blaga cijele Crne Gore se u stvari nalazi na teritoriji Kotorske opštine, bilo da su to državne institucije ili privatne, to mislim na crkvene arhive, ali i u ličnoj svojini pojedinih porodica u Kotoru. Tako da mislim, zbog značaja te građe, zbog još neistraženih arhivskih izvora, zbog vrlo važnih podataka koji se odnose ne samo na Boku Kotorsku, nego u širem smislu riječi, već i na taj region, zaleđe njeno, a takođe kao komplementarni su
izvori sa svim državama koje su i njihovim arhivskim blagom koje su bile prisutne tokom istorije na ovom području, a bilo ih je jako puno, treba da se pokloni dužna pažnja ovoj instituciji. Generalno mislim da Kotor treba da bude stjecište te vrste posjetilaca, znači naučnih istraživača, proučavaoca ovog kulturnog blaga, mislim naravno i na muzeje, ne samo na arhivsku građu i na vrlo bogate biblioteke koje su u Kotoru. Ne zaboravimo da u Franjevačkoj biblioteci imamo u Kotoru sačuvan dokument iz 11. vijeka, u našem arhivu iz 14. sredina 15. vijeka je veoma bogat biskupskih arhiv i tako dalje.